Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Lisholomi le qatzol balchiru likutana in nashke linim la plet sachosha. Salihu Apocalipsis 12, 7-9 Nakataw li esil chirish linim la plet li kikwangchak sachosha rikin li Dios ut lima usah quing. Lima usah quing kishkep chimako na balep rehep li ángel aran salichosha ut ke kyalok rikin li qakwa. Abanan mko keshkuita kyalok rikin. Hoganak moko kikanak tajik hunak na achok rehep ke kutek chak sashben aruchi chochain. Utlihu Isaías capítulo 14 versículo 12-14 na atinak chirish hun chiklina leb. Hun li etil li kityo lag sa ram lak Lucifer. Shbanak kishrairu wang sashna akhliqa kwa Dios kohlag salish koharibali kwa Dios. Kiok chish hun ta etangil rib ut kishkoshla sa hun kutan truk chish banunkilaan. Chanrunak hunak li kyob tesihom li Dios. Ta okchinum tag sashben lak kyob tesinel re. Utlihu Ezequiel capítulo 28 11-19 na atina kahkwi chirish chishjunilain. Karuchina jejil kishyeqyeb chaq barki kwang chaq barki nume chaq lak Lucifer rubelak nakainta suqiqo ma usahquing. Haan lishkab linataklang chirish liqagwa Dios. Abanamukot sakal taraja anchokre kirajraj chokre chishjunil li loqal utkanag sashna liqagwa resh holominkil chishjunil lik akreru likwan. Ho salichosha, ho saliruchichoch. Utnaguash kozbal junchikli versículo, haina katau salihu Daniel capítulo 10, versículo 13. Li ángel, li nataklang sashbene blach Persia, shramok chiku li chalka kwikin chiru junshkak al kutan. Abanan li ángel Miguel, ani li ángel Miguel, halikagwa Jesús. Jun reep li hualnin qebsh kwankil, Shchalk shinten ankil, shbanakin junes kwankin aran sashyanqeb li akwabej re Persia. Yoko chishtaw balru, chanrunak lima usahquink na roksiep kwankilal re shbanunkil li rahomshol. Nakliqagwa Dios kishchoptesi li ruchichoch kishbanu re nakchiqajunilo achabam bilako. Ma'nita minok kushbanunkil li arkwanik anaqaj shbanunkil. Ut kishkanabeb li quing chiachabambil renak teruk chirahok. Ut kama yokin chachishebal. Lah Lucifer nakish etirib chiruliqagwa Dios. Abanan muko kima talish kwankilal maka kima chiru. Ut ho yoko chakril bal salihu Isaías. Ho juntana li khalhokil ruatin liki oximankarin. Yochi atinak chirish lish etilish oli akobeh re Babilonia. Ho ahquitana lish ni mankil rip sashkaba lish kwankilal. Ut ani lish bengwa kibanung reli na lebain. Lima usahquing. Lihu Ezequiel na atinak chirish li akwabeh re Tiro. Li kyochish banunkil li akwabeh hain sashbe na ruchichocha in. Abanan na suqi ho hunsh khalam uli akwabeh. Li nashqet etiri ut kyochish huntak etankil rikin li nakulmang sachosha. Jotanalish qabichaq salihu Daniel versículo 13 likila andum utlima usahquing nekeshchal qeshpo balru chishjunil linarajraj liqagwa Dios rikineb lishtenamit sashbena ruchichochain utsashqabaeb eblicalokain linike kwang saruchichoch nekeshkut chirish linim la yalok li tohkwan kanakwan rikin li Dios ut lima usahquing karuj chishjunilain liqagwa Dios Rash suq isinkil kuchik li tikilal, li shrahom. Rehun li ruchichoch lishtane eksalimak. Utho nakla Josue. Ishtawru. Naklinim la chalok li kwankep kwi salihona laan. Uthubal. Chanru li nim la chalok li nashbanu li qagwa Dios sakakaba. Utlishchalbal qaqe rahlal kutan. Re aplik sashben li alek. Li inkatik. Kachikreru li kwang sashbena ruchichochain. Naknakasik, shpabankil qagwa Dios. Shkulankil blichakrab. Uchtaqinkil, yoko chishkut besinkil, naqshqak echiqib, rikin li qagwa Dios, li naqanaw chikanan, naqashok chik, banan tohyo li nim la pletain. Naqanaw laqli qagwa Jesus, akshqash chikru li ma usahquing, chiru li cruz.
utnakikwaklchi yo. Tliqashok ua ina suqirkwi choqe anakwan sashpabankil utsashtaqenkil iqaqwa Dios. Kanak rajlal kutan haneb junjun chihonal choqe. Reshk ut besinkil lishtikilal ut lishchabila lishchol iqaqwa Dios. Naqli rahom ut li rabinkil inashtiqe iqaqwa Dios. Haan li tanumtaq sashben lima usilal. Batishagwe nakshinankuch benichiru chiklihun kamoka inselqa kanjel solok salisantilhu nakatimboq renaqtoa kuch beni sajunchik liqa kanjel.